Nyabugogo hari imodoka ngo yagonze abantu, umushoferi yitwaye aho kugira ngo ayagarike atabara abo yaragonze, ahubwo ngo ahita ayatsa arirukanka. Kugeza ubu ngubu bakaba batarabona iyi modoka yagonze aba bantu. Ibi ngibi byamenyekanye ubwo witwa Intare ya Sarambwe uri mu bagonzwe n'iyi modoka yayiregaga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo na X rwabuze ari Twitter. Amakuru y'uko seri yakoze impanuka igahita yirukanka akimara kumenyekana, hatangijwe iperereza ryo gushakisha iyi modoka, kugeza ubu ngubu bakaba batarayibona. Nubwo kandi hatatangajwe umubare w'abagonzwe nayo, gusa iperereza riracyakomeje. Ibi bintu kandi ngo byo kugonga abantu ugahita wirukanka bifatwa nk'icyaha gikomeye, kuko ngo bagaragaje yuko bagonze ku bushake bwawe. Ngaye ngo reka dukomeze n'amakuru yacu. Perezida Kagame yasubije abigize gukwirakwiza amakuru y'uko ngo arembye, ashimangira yuko ameze neza. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yongeye kugaragaza ko ubuzima bwe buhagaze neza, anasobanura ko impamvu yatumye hari igihe atagaragaraga mu ruhame, ndetse akaba ari n'ibintu byateje impaka n'ibihuha ku buzima bwe. Ibi ngibi yabigarutseho ku kiganiro ajyanye n'ikinyamakuru Jeune Afrique cyasohotse kuri uyu wa gatanu tariki ya 3 Mata 2026. Mwaka ushize 2025 by'umwihariko muri Kamena, Perezida Kagame yamaze ibyumweru bigera kuri 3 atagaragara mu ruhame, bituma bamwe batangira kuvuga ko ubuzima bwe butifashe neza. Icyo gihe nibwo guverinoma y'u Rwanda yaje gusobanura yuko ari mu kiruhuko cy'akazi. Agaruka kuri ibyo ngibyo, Perezida Kagame yavuze yuko nta kidasanzwe cyabaye, ahubwo ko yari yafashe umwanya wo kuruhuka no kumarana igihe n'umuryango, cyane cyane abuzukuru be. Yagize ati kuri iki byumweru 3 by'ikiruhuko n'abuzukuru banjye bikwiye kuba ikibazo, nakabaye narafashe ukwezi, wenda nibyo abantu bashobora kuba bamenyereye. Yakomeje kandi ashimangira ko ubuzima bwe buri ku rwego rwo hejuru, ndetse kandi yegeranye n'abandi banganya imyaka, avuga yuko ari mu bafite ubuzima bwiza kurusha abandi. Ati nufata abantu 100 tungana, yaba bo mu Bufaransa, Amerika cyangwa se n'ahandi, nanjye mukankiramo naza mu 10 ba mbere bameze neza nonaha. Yongeyeho kandi ko nubwo ejo hazaza hatazwi, kuri ubu nta kibazo cy'ubuzima na kimwe afite. Tuvaye gato Kicukiro, umugore marashinze DSL company ku mwaka arenga miliyoni 1,800,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Mu karere ka Kicukiro, umugore witwa Uwamahoro Francine arataka uburiganya yakorewe na company yitwa DSL Security. Arimo aravuga yuko yihaye amafaranga arenga miliyoni 1 n'amafaranga 1,800 y'u Rwanda, bamwizaza yuko ngo bazamufungurira umugabo ufungiye kwa Kabuga, ariko nyuma bakamwima amatwi ndetse bakanamutuka cyane. Uyu mugore yasobanuye yuko mbere yo gutanga aya mafaranga babanje kujya bamusaba ko bajya bahurira n'abakozi b'iyi company mu tubari, akishyura ibyo banywa ndetse n'ibyo barya, maze ubundi bakaganira. Umukozi w'iyi company witwa Inosa yemeje ko aya mafaranga kuba yahawe, ariko avuga yuko ngo aya mafaranga ari yo kwishyura ibyangijwe ndetse n'abandi bantu, ashimangira ko kwiba ari kimwe, kwishyura ari ikindi, kandi no gufungwa ari ikindi. Uwamahoro rero arasaba ko yarenganurwa no gusubizwa amafaranga ye, cyane ko avuga yuko ngo aya mafaranga yabahaye ayagujije mu matsinda. Dukomeje n'amakuru yacu, ibiciro bikomoka kuri peteroli bishobora kuzamuka. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Edouard Ngirente yateguje ko ibiciro bikomoka kuri peteroli bishobora kuzamuka mu minsi iri imbere. Yasobanuye ko bitewe n'ingaruka z'intambara iri mu burasirazuba bwo hagati igira ingaruka ku bucuruzi mpuzamahanga, ndetse harimo n'ibyo u Rwanda rwoherezaga mu mahanga nk'ibyajyaga muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Yasabye rero Abanyarwanda gukoresha neza ibikomoka kuri peteroli, bakagabanya ingendo zitari za ngombwa ndetse no gukoresha imodoka rusange. Mu karere ka Rusizi, umugabo bamufashe akekwaho gutwikira umugore n'abana mu nzu, ibaze nawe. Mu karere ka Rusizi, umugabo witwa Kwizera Eric afungiye kuri sitasiyo ya RIB Nyakabuye akekwaho gutwikira umugore ndetse n'abana 3 mu nzu babamo. Ibi ngibi byabaye kwa 2 Mata 2026, bapfa amafaranga 8,000 umugore yarakuye mu matsinda, umugabo akifuza yuko bayagabana ariko umugore akabyanga. Uyu mugabo ngo ahise atwika matera ngo umugore n'abana bahire mu nzu, ariko kubw'amahirwe bose babashije kuyivamo, nta numwe ukomeretse. Ubuyobozi bwase bushimira abaturage batabaye bakazimya iyo nzu itarashya cyane, buvuga yuko ukekwaho icyaha yahise atabwa muri yombi. Mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Muhanga, umubyeyi yapfiriye mu bucukuzi butemewe bw'amabuye y'agaciro. Mu karere ka Muhanga, umubyeyi witwa Ugirinka Anne Marie w'imyaka 45 yasanzwe yapfiriye mu kirombe cy'amabuye y'agaciro. Amakuru avuga yuko yagiye gucukura mu buryo butemewe n'amategeko, maze agwa mu mugizo muri icyo kirombe, itakarira mugwira ahita apfa. Uyu mubyeyi ngo asize abana bato, bikaba byatiye agahinda abaturanyi ndetse n'umuryango we. Ubuyobozi bw'umurenge wa Rugenda bari bwavuze yuko yari asanzwe akora ubucukuzi butemewe, busaba abaturage kubwirinda, cyane cyane muri bino bihe by'imvura nyinshi bishobora guteza impanuka. Igitangaje kandi ngingi byabaye mu gihe muri kano karere hadaciye igihe kinini abandi bantu 5 bapfiriye mu bikorwa nk'ibi ngibi, bigaragaza yuko ikibazo cy'ubucukuzi butemewe gikomeje guteza impungenge n'umutekano w'abaturage muri kara karere. Ngaye ngukoreye ngo niyo makuru uyu munsi twari tubafitiye, nakagaruka ngira cyari mwe Nyabari Obedi, na ngiyi ni Obi Time News. Obi Time News.